Ostrašćenost je stanje u kojem čovjek gubi meru i slobodu. Bilo da je reč o emocijama, navikama, željama ili uverenjima. Ona se može pojaviti u odnosima, poslu, veri, politici, pa čak i u ličnim slabostima i porocima. U svim tradicijama, od psihologije do religije, ostrašćenost se prepoznaje kao problem. Ona zatvara čovjeka, slabi volju i vodi u zavisnost ili greh. Ali kako ostrašćenost uopšte nastaje? To nije trenutni pad, već proces koji se razvija kroz vrijeme. Možemo ga jasno pratiti u 5 koraka ka destruktivnom obrascu. Kada se prva misao pojavi, sve počinje jednom malom naizgled nevažnom misli. Ona se pojavi u našem umu spontano, kao kamen bačen u mirno jezero. Talasci se šire, ali još nema štete. U svetootačkoj tradiciji ovaj trenutak nazivamo ubacivanjem. Misao je ubačena, ali još uvijek ne prihvaćena. U psihološkom jeziku ovo je trenutak kada dolazi impuls ili želja, često pokrenuta okolinom ili unutrašnjom potrebom, ali još nismo odlučili kako ćemo reagovati. Primjer iz života. Zamislimo Alekseja, običnog radnika i oca 2 djece. Jedne večeri prolazi pored kluba i kroz prozor ugleda svetla i smeh. Jedna pomisao mu prolazi kroz glavu. Šta ako uđem samo da vidim? To je ubacivanje. Misao je došla, ali on odlazi kući, poljubi ženu i decu i misao prolazi. Nije se desio greh, ali signal upozorenja je stigao. Ključna poruka. Ubacivanje samo po sebi nije destruktivno. Ono pokazuje potencijalnu opasnost i daje priliku za svestan izbor. Svaki naredni korak zavisi od toga da li ćemo se boriti ili prepustiti pažnji na tu misao. Korak 2. Usvajanje. Kada se pažnja zakuca. Nakon što je misao ubačena, sljedeći trenutak je ključan. Usvajanje. To je trenutak kada naša pažnja ostaje fokusirana na tu misao i počinjemo je hraniti u svojoj unutrašnjoj svesti. U ovom koraku misao više nije samo prolazni impuls. Ona postaje nešto čime se bavimo, analiziramo ili opravdavamo. U psihološkom okviru, usvajanje je faza kada impuls počinje da oblikuje unutrašnji dijalog. Duša razgovara sa sobom. Ovo nije strašno, svi to rade, samo malo zabave. Svaki takav razgovor polako učvršćuje misao, pripremajući teren za sljedeći korak. Primjer iz života. Mjesec dana nakon prvog susreta sa klubom, Aleksej prolazi istim putem. Ovaj put zastaje, osluškuje smeh i svetla iz kluba i osjeća neodoljivu potrebu da samo pogleda. Njegova pažnja je potpuno fiksirana na ono što se dešava unutra. Samo 5 minuta, samo da vidim kako to funkcioniše, kaže sebi. Ušao je u klub i počeo da posmatra ljude oko stola. Sada više nije samo posmatrač s polja. Misao ga drži i vodi ka unutrašnjem dijalogu u kojem traži opravdanje za svoje postupke. Ključna poruka. Usvajanje je trenutak kada počinjemo da dajemo moć misli. Ako se pažnja i dalje zadržava na destruktivnoj misli, ona postaje spremna da pređe u sljedeći korak, slaganje. U ovom trenutku još uvijek imamo izbor. Možemo se suprotstaviti i prekinuti proces ili ako prepustimo pažnju, napraviti putanju prema destruktivnom obrascu. Slaganje, kada duša pristane. Treći korak u procesu nastajanja destruktivnog obrasca naziva se slaganje. Ovo je trenutak kada više nismo samo posmatrači. Duša pristaje na misao i daje saglasnost da je sprovede u delo. Usvajanje se sada pretvara u aktivnu volju. Misao više nije samo unutrašnji razgovor, već postaje odluka, namjera, prvi čin učestvovanja. U psihološkom smislu, slaganje je trenutak kada impulsi ili želje prelaze granicu i postaju konkretni planovi. To je faza kada se formira navika u nastajanju, a destruktivni skript počinje da se učvršćuje. Primjer iz života. Aleksijev put do kluba sada se pretvara u akciju. Treći put kada prolazi tim putem, izvlači novac iz džepa i odlučuje da igra. Samo jednom, obećava sebi. Prva partija, druga, treća, vreme gubi značenje. Telefon zvoni, žena pita gde je, deca ga čekaju, ali zvuk kockica i uzbuđenje igre nadjačavaju sve druge glasove. Duša je pristala, misao je prešla u delovanje. Ključna poruka. Slaganje je trenutak kada počinjemo da gubimo mir i unutrašnju slobodu. Ovo je faza kada destruktivna misao prelazi u naviku, koja može postati deo karaktera ako se ne zaustavi. Još uvijek postoji mogućnost da se proces prekine, ali svaki sljedeći korak postaje teži i zahteva veću snagu volje. Četvrti korak označava trenutak kada misao ili želja prestaje da bude pod našom kontrolom i počinje da vlada nama. Ovo je faza zarobljavanja, kada destruktivni obrazac preuzima vodstvo nad životom. Mir nestaje, unutrašnja sloboda slabi, a osoba počinje da postaje rob svojih postupaka. U psihološkom okviru,
Zarobljavanje je faza kada impulsi prerastaju u kompulzije ili zavisnost. Telo i reaguju automatski, često bez svesne kontrole. U religijskom jeziku ovo je trenutak kada greh postaje moć koja čovjeka odvaja od mira i duhovnog sklada. Primjer iz života. Aleksijev život se sada menja. Posle nekoliko mjeseci kockanja više ne može da kontroliše svoje odluke. Laže ženi o tome gdje troši novac, zadužuje se kod prijatelja, propušta rođendane i obaveze prema deci. Svaki zvuk telefona izaziva strah. Možda je neko otkrio istinu. Čak i kada obeća da više neće ići, misli ga guraju nazad. Strast preuzima, a unutrašnji mir nestaje. Ključna poruka. Zarobljavanje je trenutak kada destruktivni obrazac postaje dominantan u životu. Osjećaj kontrole je smanjen ili potpuno izgubljen, a svaki pokušaj da se zaustavi može izazvati unutrašnju borbu i frustraciju. Još uvijek postoji izlaz, ali on zahteva odlučnu i stalnu borbu, često praćenu odricanjem i podnošenjem posljedica. Korak 5. Strast, kada čovjek postaje potpuno počinjen. Posljednji korak u procesu destruktivnog obrasca naziva se strast. Ovo je trenutak kada osoba više ne može da kontroliše svoje postupke. Destruktivni obrazac postaje deo njene druga priroda. Strast je potpuna počinjenost, kada misao, želja ili navika upravljaju životom, a unutrašnji mir i sloboda su izgubljeni. U psihološkom smislu, strast je faza zavisnosti, kompulzija je učvršćena, navika ukorenjena, a čovjek često osjeća nemoć da prestane čak i kada želi. U religijskom jeziku ovo je trenutak kada greh ili ostrašćenost postaju moć koja dušu potpuno porobljava. Čovjek gubi kontrolu nad sobom i svojim postupcima. Primjer iz života. 1.5 godina nakon prvih partija, Aleksej je potpuno druga osoba. Žena ga je ostavila, djeca ga izbjegavaju, posao je izgubio jer je trošio novac na kockanje. Svaka molitva i suza ne mogu da ga zaustave. Čak i kada želi da prestane, ruke mu se tresu, misli ga vuku nazad. Misao i navika su preuzele njegov život. Ono što je počelo kao jedna nevin pomisao, sada je postala bolest koja proždiru sve što je voleo. Ključna poruka. Strast je potpuna počinjenost destruktivnom obrascu. Da bi se čovjek oslobodio, potrebna je jednaka borba i pokajanje. Spremnost da se odbace telesne utehe, prihvate posljedice i podnese bol. Najlakše je zaustaviti proces na prvom koraku u ubacivanju. Najteže je kada strast postane druga priroda. Sad imamo potpun petostepeni okvir. Od prve misli do potpune strasti, sa primjerom i porukom u svakom koraku. Ostrašćenost, opasan narativ u svim životnim segmentima. Ostrašćenost nije samo pojedinačan fenomen, ona je univerzalni narativ koji se može pojaviti u svim segmentima života, u odnosima, materijalnim dobrima, karijeri, hobijima, emocijama i uverenjima. Kada posmatramo proces nastajanja destruktivnog obrasca kroz 5 koraka, ubacivanje, usvajanje, slaganje, zarobljavanje i strast, postaje jasno da je ostrašćenost mehanizam koji polako preuzima kontrolu nad čovjekom, često bez njegovog svesnog učešća. U odnosima, ostrašćenost se očituje kao obsesivna zavisnost od partnera, prijatelja ili porodice. Počinje od nevinog interesovanja ili pažnje, ali kada pažnja prelazi u stalnu obsesiju, svaki razgovor, pogled ili reakcija postaju merilo unutrašnjeg mira, dolazi do zarobljavanja. Strast tada postaje sila koja razara povjerenje, slobodu i emocionalni balans. U materijalnom i profesionalnom životu ostrašćenost se manifestuje kroz pretjeranu ambiciju, zavisnost od novca ili statusa, neprekidnu potrebu da se postigne više ili nema dovoljno. Početni interes ili plan može djelovati bezopasno, ali kada prelazi u usvajanje i slaganje, konstantno razmišljanje o dobitku, poređenju sa drugima, stalno praćenje napretka, osoba gubi kontrolu nad svojim odlukama i postaje rob svoje strasti. U ovoj fazi, karijera i financije više ne služe sredstvima života, već postaju cilj sami po sebi, čime se stvaraju destruktivne posljedice i unutrašnji nemir. Ostrašćenost može zahvatiti emocije i uverenja, ljutnju, zavist, strah, potrebu za kontrolom ili stalno dokazivanje. Početni impulsi poput blagog nezadovoljstva ili privremenog osjećaja zavisti mogu biti ubacivanje, neškodljiva pomisao. Ali kada se pažnja zadrži, počinje unutrašnji dijalog koji opravdava i hrani tu misao. Slaganje i zarobljavanje potom pretvaraju emocionalnu reakciju u obrazac koji diktira ponašanje i odluke, a strast preuzima kontrolu nad životom. U psihološkom okviru ostrašćenost vodi do kompulzivnog ponašanja i zavisnosti. Gubi se sposobnost da se procene posljedice, a život postaje serija automatizovanih postupaka.
U duhovnom ili religijskom kontekstu, isti proces se vidi kao greh ili unutrašnji demon koji porobljava dušu. Ostrašćenost je time istovremeno unutrašnja slabost i spoljašnji problem. Dok osoba pokušava da zadovolji strast, njen svet se urušava. Odnosi, karijera, zdravlje i mir bivaju ugroženi. Prepoznavanje prvih koraka, ubacivanja i usvajanja predstavlja ključnu priliku za intervenciju. Sveti i psiholozi se slažu, najlakše je prekinuti destruktivni narativ u njegovoj najranijoj fazi. Ako se prvi impulsi ne prepoznaju i ne zaustave, proces napreduje kroz slaganje i zarobljavanje do potpune strasti, gdje izlaz postaje težak i bolan. Svaka borba protiv destruktivnog obrasca zahteva svesnu odluku, strpljenje i spremnost da se pretrpe posljedice. Ostrašćenost je time opasan narativ jer ne poznaje granice, može zahvatiti bilo koji aspekt života, a 5 koraka je univerzalna mapa nastajanja destruktivnog obrasca. Razumevanje ovog procesa omogućava čovjeku da prepozna vlastite sklonosti i potencijalne zamke, da interveniše pre nego što misli i želje prerastu u strast i da obnovi unutrašnju slobodu. Borba protiv ostrašćenosti nije lak zadatak, ali je jedini put ka miru, zrelosti i stvarnom upravljanju sopstvenim životom. Ostrašćenost u ja, mi, teo okviru, primjer Alekseja. Ja, unutrašnji svet. Aleksijev problem počinje u njegovoj unutrašnjoj sferi. Prvo misli o kockanju, usvajanju i slaganju sa željom da igra. Ova strast pokazuje unutrašnju slabost u samokontroli i nesposobnost da pravilno upravlja sopstvenim impulsima. Svaki put kada misao dobija pažnju i snagu, ja dimenzija postaje mjesto unutrašnje borbe i nemira. Mi, odnosi sa drugima. Kako Aleksijev impuls prelazi u zarobljavanje i strast, posljedice se šire na mi dimenziju. Laži prema ženi, zanemarivanje dece i dugovanja prema prijateljima pokazuju kako destruktivni obrazac utiče na druge ljude. Ostrašćenost tuđe živote povezuje sa sopstvenim impulsima, čineći ih žrtvama posljedica. Mi dimenzija je povređena jer Aleksijev egoistični fokus narušava poverenje, sigurnost i emotivnu povezanost sa bližnjima. To, vrednostni horizont i prirodni zakoni. Na kraju, Aleksijevo ponašanje krši to zakone posljedica, granice, međuzavisnosti i istine. Njegova ostrašćenost dovodi do financijskog gubitka karijere, narušavanja zdravlja i porodičnog života. Ignorisanje prirodnih i moralnih zakona pokazuje da destruktivni obrazac ne utiče samo na ja i mi, već direktno krši to. Svaka akcija koja prelazi granice i zanemaruje posljedice je povreda to. I svet pokazuje da takvo ponašanje uvek donosi bol i haos. Zaključak kroz ja to. Ostrašćenost je višedimenzionalni problem. Ona počinje u ja, povređuje mi i krši to. Razumevanje ovog okvira pomaže da se prepoznaju prve faze destruktivnog obrasca i pruži prilika da se interveniše pre nego što impulsi prerastu u strast. Borba protiv ostrašćenosti nije samo unutrašnja. Ona je i etički i moralni izazov koji zahteva odgovornost u odnosu prema sebi, drugima i svetu oko nas. Hvala što ste ostali do kraja. Ako želite da nastavite ovo putovanje i istražite još tema, pogledajte ostale priloge na kanalu. Pretplatite se i uključite obaveštenja da biste bili uz nas i u sljedećim razgovorima. Vidimo se uskoro.